Nisha block. I am here today to deal with Mother Hinga and tell him that I am a real woman and I fear no evil. I fear no evil. Umezoea kudunga watu vidole vile unataka, unaweka kwa masikio na kwa mapua na kwa kila mahali. Kwa sababu hawaongeagi, kwa sababu wanaogopa. Nini mangu itigirite, after shetani na serikali ya City Council ya Kenya, next ni Mother Hinga naogopwa. Uogopwe na nani? Mimi sikuogopi, hata kadonyele hivi sikuogopi. Umeniharibia jina, umenitukanisha na watu huko, umenitukanisha for nothing. Mimi sikusave. I am not gonna nidira kuogithia, sina kereru ya kunyonyesha shetani, sina kereru. Na muniambie mkiona huyo Hinga, mkiona Hinga watching, muniambie nianze hii show. Tata Esi, wachana na hiyo. Tata Esi, usiongee, usimjibu, sijui utamfanya famous. Already is famous out of rubbish. Mwanaume kiwete. Mwanaume makwapa ya konokono. Jege kesi ya ngoma. Hiyo gakinyo magego ni ngoma. Satan. You don't have shame. Una hata haya na unajificha na skati ya mwanamke. Na unakuja kuanika wanawake, unawaanika, ukaanika atumia jaga yao. Shame on you. Kio bani giki na nugo wimo bani. Obanite Kenya ngimosi alite all over na ndungiconoka. Kio jage giki kia mundurume. Ulinitukana kanitukana ukafikiria sasa owaika ikarawe gwa guthuria ri ugataja Esther Muthoni. Ukisikia kushuta, unashuta na Esther Muthoni, au shuti na mimi tena. You're not gonna fight again on me. Udorathuriria ringi. Shaitani kono. Na nimesema hivi, mtu yeyote nikijaribu kutagiwa huko kwa Mother Hinga, nikuta rafiki yangu ati we are mutual friends. Nikukute huko ukicomment huko ukishikania na shetani huko, kwanza na kuunfriend. And if you're watching right now, uende uangalie kama wewe ni rafiki yangu, kama ulikuwa umecomment huko kwa huyo mwanamume mjinga, mwanaume fake, important man, stupid idiot. Kio jeke ya mundurume. Sikiliza nikwambie, wewe ambao unaniangalia saa hizi. Na ni Mother Hinga that should address. I'm addressing you, shameless man. You've caused a lot of pain, a lot of sorrows. Umeumiza mioyo ya Wakenya wengi sana. Na ujue wewe ni fake, kuja na account yako to deal na wewe accordingly. Kuja na mbona sisi hatujifichi? Karango Moraya akiongea story yako, anakuja live na account yake. Lakini jue ni fake, unaongea chini ya skati ya mwanamke. Ugetua ka wewe mwanamke. Mwanamke mgani? Mwanamke mgani hana Mungu na hajui Mungu? Ati mtu anajifanya Esther Muthoni is nothing, Esther Muthoni is nothing, yet when Esther Muthoni does a video, it affects you. That's how impactful I am. That's how important I am. You had said that utarudi kwa mitandao mpaka next year. Kioje giki, wira waku ni kojia ciana cia Ngai. Wewe kioje kioru muno, wira waku ni kojia ciana cia Ngai. I want to say this, that my work as Esther Muthoni, my work as Esther Muthoni is not to expose the weak people. Unasema wewe umeokoka na ulikuwa unajifanya hapo, mimi nimeokoka, hata mimi ninajua Mungu, ati Esther Muthoni amenikasi, nimekulaani kabisa, na hiyo si withdraw. Na guess what? Mimi hata nika withdraw kitusi yangu, there are thousands of families that you have affected. Wewe igiriti gina roho morua ngoma, ando innocent a Facebook, ando matare matha ya ngoma, thaisi matha ya ngoma ya museneneko.
Daisi manatha ya ngoma ya museneneko. Kindu kiria Ngai augite athuire muno makiria museneneko. Maandiko maigaga wega muno Saitani niwe accuser of brethren. Maandiko moigite na Mwathani Jesu no warutanire akiuga be your brother's keeper. He did not say expose your brother. He did not say expose your sister. And the day that prostitute woman was brought to Christ, because he's not an exposee. Inyuothe muthia kuga ati mathahinga ati niko sanitize ara sanitize ni Jesu Kristo. Ara sanitize ke dabe sanitize umaraya wake. Ke maramari keu. Saitani mugate wa ngoma. Ndoma ya Saitani. Ndoma cia kihi cia mianake ile itahiaga. Ana sanitize nini kwani yeye alitukufia msalabani? Ara akomaga matuine kiobani keu, akomaga matuine akarekio rusini. Yeye ulala mbinguni anadropiwa asubuhi ndio akuja tutukane. Ule mtu ambaye atawashwa nikiongelesha madhahinga vibaya, get out of this video. Get out. Kwa sababu wewe haujawahi tukano na madhahinga. Wewe hujawahi kuwa exposed. Ndore wagatwarwo na kuria ukarumwo. Ndore warumithio for nothing. Ndore warumwo for nothing. Wewe basi mtake madhabahu ni madhabahu kwani ni yako? Wewe ni brother ya Mungu. Wewe ni gutomotometwo ni Ngai. Tutoka madhabahu kwani madhabahu ni yako? Madhabahu ni ya Mungu. Alitumia Daudi na Daudi alikuwa prostitute. Aliua mtu. Daudi aliua mtu. Na hakuna mahali Mungu aliwithdraw akasema he's not a man after my own heart. Mungu akatumia kama na kublock. Peleka usenge mbali, toa usenge kwa video yangu. Mungu akatumia watu ambao wako na makasoro. Alitumia Paul. Ngai atumirire Paulo mundu wari muragani. Paulo mundu wari muragani. Ari muragani. Paulo ari muragani. Paul was not innocent. Na Mungu akamtumia kwa sababu Mungu Ngai atumagira hiiria nduhu. Na niguo wituaga hau wikirite kora. Ugituaga hau akaunti-ini ciaku uria urathi gukanca andu mathiko maya ma ngoma. Ugetu hau urathi gukanca andu wituite hau andu makingauragira matohoho ma ngoma. No wihithite rungu wa skati cia atumia ukirumanaga no ki-exposaga ciana cia Ngai. Thikiriria ngwire wewe kama uli odainwa na shetani, tunaona kazi yako ni ku-expose watu wa Mungu. Urendaga nigetha miri ye urage. Dana ke uraga sege kife wadau munywa mai mire dana uraga na ndegukua mire ni egutura muoyo na to mire ithuothe tuira wanikaga ni tugutura muoyo na ndungiconoka munywa mai uyu ndungiconoka cuma yaku iriko. Aria mwendete muceneneko na muceneneko wa mundu ucio ri ndira mugathie page ni yake murigo ni kigwekire ni kiatwikire dormant ri mumenye ni anyuirwo ni mai maria aturaga asabisagura. Hiyo maji anachezanga nayo hiyo maji itamkunywa. Wale watu ambao wanapenda muceneneko wa ngoma mukiga anafanya vizuri, ana expose watu. What Bible gives us permission? Which Bible gives us permission to expose the children of God? The prodigal son. Riria hairwo besha ni ithe agithia kihura umaraya naku. Riria acokire muci ithe ni kumuhimbiria muhimbiirie na akimwikira pate. Tondu muciari ni kuhimbiria himbagiria mwana. Muciari ti kuhura mwana. Asa uku Facebook mobani goko ciobetwo irege ciobetwo na sponsor goko amwe mathia guthi kweyendia na kunigetha mone gya kuria acio ngina nio maroka kurumana page ni yaku tondu inyuothe mwikira thi kimwe. Tunajificha kanisa kwani kanisa ni kwako? Si uende ufungue kanisa yako one kama tutaenda. Ndio igore kanitha gaku.
kanua gaku tuhunjagirie kuo nigetha tugatiga kuhunjia wahinga kanua ri uguo ri waka kanua ri tutiriingagira kanitha ni gaku we muhuhutiki uyu kanitha ni gaku waru ukirite mwathani Jesu ria wokira agitukwira ruthio hingure kanua gaku gatuike kanitha one kana tugoka mwetuaga haha ahuguye aya najifanyaga sana hapa temureciregia te nyino ndetigire mathahinga simu my friend by the way tondu ni arikirie mucenene kwa gucukaga andu aria me muoyo ri aringirire ngina andu aria me aku ri mutikimwire athie kaburi ni kamami athie kamuthikuria amenya niki kiarire mami mwambieni aende kwa kaburi ya mama yangu athie agathikurie eke postmortem amenya niki kiarire mami athie agasambaze one cia Kwaria muheani ndeto cia andu ngina akuo mundu uturaga tufuri-ini twa andu mundu uturaga takataka-ini ariaga takataka na inye mutoire page-ini cia saitani Ngai ndaturaga trash-ini Ngai ndaikaraga giko-ini na inyuothe mubuataga gipage kiu mugithiako mukigaga kuna chai mukoragwo dustbin-ini ya ngoma muikaraga tufuri twa ngoma ku niko ngoma ikaraga tufuri ni kuria andu mabuthiire kuria kunungaga ku niko mukoragwo na ndirakwira okoro haha hena mundu muhonoku na ni athia kunywa cai ku kumo muthe umenye you better stop that stupid thing todo we na saitani mwe sister na ngoma we sister ya ngoma na we brother ya ngoma mundu ahingure page gukwa turi arumaga andu ehithite if you are truly a man why don't you face Esther Muthoni with your real account why don't you face me with your real account ni kuonyesha kanyoni wa ngethe don't face na real account ni nini unajificha kwa skati ya mwanamke ukiitaga mathahinga wada huhu uyu wahagata futhi uyu munywa mai Rachel nimekasirika sana. Rachel nimekasirika sana juu huyo mtakataka ya mwanaume. Mwenye wa mai. And by the way, these people wanafanyaga kazi wakiwa a team. Is not alone. Na nigetha amenye ni tumwethete. Ahuthagira VPN. Ndahuthagira internet ya kawaida. Ahuthagira VPN. Nigetha ndagatracike. No angikorwo ni tumenyete ni huthagira VPN, my friend. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Uhuthagira VPN. Muthenya ungi urethirwo uronekana urachati we India. Muthenya ungi anga urachati anga wiku. No henagia andu we Israeli na hingo yo we town ya Nairobi. Oraria nyama handu kinyuaga wihithite ukihithaga drink na kurungu. Ndute njohi unywe hadharani ukiri mumaraya wa kawaida. Nki uretua haha ndunywe njohi na njohi nyuagwo ni andu aria mena mbeca okorwo nduri ndukanywe iretua sonko page ni ciene ri ndukiendaga tugie na depression wambie gutucangira wendaga tukwine depression tufuthe inywe ni nyumo gufutha nyinyi ndio mutafutha. Some of you gina ni murwarite twenitowe na twina copy ni murwarite mirimo mugerete gutiritwo gina typing ici mwe mutaipaga haha mutaipaga muitanda-ini cia ndwari ni tondu wira wanyu ni gutura muingagira ciana cia Ngai mucambagia ciana cia Ngai mukenagirira ciana cia Ngai inyui mukenagirira uruta borithi mukenagirira uruta borithi no mani ati o ta uria murataguo anyuire mai na akiago muthenya waku no ugakinya ona ndukamenya no ugakuria thie na mbere ko expose andu wanyenye ndukamenya no na inyu twana tutu aciarite tukware twandu tutu aciarite tukware tondu ni aciar ngoma aciaraga ngoma masini na kublock mtu yeyote ambaye ni wa kwa Mathahinga na is a proud wa kukunywa chai huko, jitangaze hapa ni kuchape block. Jitangaze hapa ni kuchape block. Jitangaze hapa ni kuchape block.
Anybody that is so proud ya hiyo chai anakunywa kwa Mother Hinga, tebu comment hapa. Comment hapa ni kuchape blog. Mwetu iri atia anyuia mayaya. Ahogoi mikora makoni men. Mwetu ira ugakurufu ka brothers ya Goma. Mukita kamaretwa ma Goma, ma pages cenyu cia Goma. Maguo ya maya, you are such a cowards. Maguo ya maya ma Goma, brothers ya Goma. Na akasi ya nyuma murehagira riboti. Muthenya ngi ndwandikite au ni goka ko expose nyoka, no kayo gikimi expose ndo komaga nayo. Ndu igete ni ko expose nyoka. Kai nyoka yo gikimi expose, ora mi expose na ne dede yaku. Ko gimi expose. Kire mukaguo. Munywa mayo uyu saitani, brother ya Goma, kazi ni ya Goma, gitono giki. You people, what you need to understand, it's that we know one of the people or three of the people involved in this account. This account is not owned by one person. This account is not owned by one person. They are hiding in that name, Mother Hinga. They are a bunch of men, stupid and idiots. Men who are bitter about their lives. Arume mena ruona mutorire wao, tondu mutorire wao ni fogothare. Arume matongoretio ni inire. Metuaga mena besa muno, no gutiri andu masikini ta andu tacio. How can you even make a group ya goka ko expose ciana cia Ngai? Nawe muhonoku. Usoke senene kati nimetoka Israel, ati nina type kutoka Israel. Israel gani? We hata wananyore passport we wagatafuthi uyu. We hata uko na passport. So kyo thie gocambia karango wa muraya ati arathiite anga na mundu mukori ko we ni uri ngina passport wa dahu uyu to urohe andu gicunga munywa mai saitani utumage mundu me ongiarire hau ugacoka ugethithia page ni yaku gwitua unaenda mpaka kwa page yako kujifanya to bring your fellow men down because you are a stupid idiot who is not even happy about yourself. Stupid idiot. Stupid idiot. You're such an idiot. Such an idiot. Wasana kire dosia kwa kenu mama odo mare mothe andu makao magitigira kurumo. Ukijita gay, ukijita lesbian, ukijita mumaraya, ukijita husband snatcher, ukijita maundu mothe utigitie gwika atia. Ko declare wale murume wakwa kana wale ndu. Kana ni ndakwendaga kia hinya kana ni ndakunyitire kia hinya. Niki utigitie kuga ke Esther Muthoni. Kana urenda witwo ni ndagitari wakwa uke ujike post mortem utari uranina. Ukirore kana mahuri makwa me muoyo wane cia Kwaria. Wada huhu wataire ciakwa nigetha warie ndukiohoe ndagitari wakwa rutha akuhe rutha ukionda rurenda ukirore ki gitararuta wira ugie na cia Kwaria. Who is that? Tabuta gini ni tagini kwa huyo mtu anaongea ujinga hapo ni block. Kwenda kwa mama yako huyo Mother Hinga mwenda mkaongea na yeye ujinga na usenge huko. Mtu asiniletea usenge mimi. You think me I don't fear? I do not fear Mother Hinga. I don't fear her. That bullshit, I don't fear her. Mimi si muogopi. Nye dipanga goni, mimi si pangwingwi. Mimi si muogopi na kama ni mwanaume akuja na akaunti yake real. Tuonane na yeye kumundu. Korosho niwe mundurume uri ogimarite gukira rume ari age othe the whole world. Akuja ni face na akaunti yake. Mtu anaongea huko amejificha kwa skati huko alafu mungu atidao mumu inamiri. Anasanitize kanisa. Kwa deketwa to kire kaniro ine Mother Hinga ni agoka ni agoka kusanitize kanitha. Inye mugaga ni anasanitize kanitha ri andikitwo kire kaniro kiriko ni agoka gusanitize tondu Jesu da sanitize enough. Tidaga kumugithi kunywa matoho ma Ngoma na mathugumo ma Ngoma na mai ma Ngoma.
Mutingiconoka mugikendera mwana uri ongi anikitwo njaga yake hau na mutingiconoka atumia agima ta inyu mukiugaga ati waganu no ingihire muno no ta na njaga yake inyo maraya kore muthiaga o maraya ithiti video gutakoragwo na kamera mutire nyito re nyumone na kaigu muigore mundu iguaga mukanyuire na igwa mundu racenene kana niki kiumbo ki ni kumbo kiumbitwo ngina gitire ngina gitio ngina gwithukumira muracambia mwana uri ongi gwithukumira miri ni mwithukumiri athia gwithukumira Tini ba sana hata meolewa sijui na nini ndio ukahike onawe kaota na mwire wa kuhika siende pia wewe ukaolewe ndio ukahike onawe ndio ukahike kaota na mwire ora kwa baba utindo kihitha niki ugithie nyuisia uthiaga kuhitha niki ugithie ukomona wewe uthiaga kuhitha niki wada huhu uyu muka wa borithi sister cia ngoma na brother cia ngoma na kwa jarume na mutingiconoka arume agima makiingira kwa mathahinga guthi gutagania ni ugatagi mundurume uri ongi gutagi gwa ngina thithi mundurume ugithi gutagi mundurume ongi mucenene koini na mundurume arume mathire kwa mahoya gokirira na tumiana muke tongi hau tuihuritwo ni urimu na tobo thobo sanu ihuritwo ni boso na mayema boso na mugecira hau atini toka taru nie nyuma kuona ndathoma ni tagiro na ndathie na ndathoma uri andikite hau na comment cia nyugi girlfriendaga ngathie ngorora ucio ni friend yako girlfriend na gutiri hende ga block mathahinga nigetha menyage aria urimo wakwa ndiri ukaga haga ngamwata najifanya sana nyinyi mnafikiria Esther Muthoni anapangangwa mimi sipangwingwi ndire yakwa Muthoni na ndire ndahura umaraya nigetha ndige akuria ndire ndahura umaraya nigetha nyone gia kuria I have never laid down with any man gagorirwo mugatene mundurume mimi ni hustler namba 1 na mundurume wana ndihira nyumba auge tha ici haha mundurume wana ndihira nyumba mundurume wa hawa na ndihira nyumba Ngai mwathani eyuge tha ici mwanaume wacha nitoe hiyo ni block hiyo wini mundurume wana ndihira nyumba haha kana wana rihira mwana wako school fees oye goko na iguru aigani ari akoma na Esther Muthoni akamunengera mbeca I am not a prostitute I don't even know how to prostitute myself I'm a hustler mimi ni mtu ambaye najua kujitafutia hela zangu nie ndi mwana mwihangiri na gina guka kwa America kwa Korea ndokire kwa America ni Ngai wandehire America ni sham block magi pink ni sham block huyo fala Jacqueline ni sham block msijali ni sham block mkiona fala mwingine naongea hivyo muniambie hapo ni block musha muni commentia hapo ule mtu ambaye yote ambaye anaongea mavi modo atware mai kwa mathahinga guko wako utikona mai mtu aenda kukula mavi huko mnaenda kukula mavi kwa mathahinga na mathahinga ni joni urathikiriria we modo fala wewe kindo gikuo wikiiba mathahinga wewe wikiiba wewe ni maiti ambaye anatembea wewe wikiiba kindo gikuo wikiiba mathahinga nwenderera wikiiba you are a dead kiiba wikiiba we ni kitu imekufa takataka Marimba Beauty mweteire njaga ya Esther Muthoni nigetha mwike atia nayo no utai na njaga yake mweteire njaga ya Esther Muthoni ti mumaraya na ona mungikamio na gutire mundu tai na njaga yake muna mungikamio na gutire mundu tai na njaga yake gutire kindu mukona mutari riu niki nyondo mwena cio
gutire mundu utena pipi yake, gutire mundu utena thende ciake, gutire mundu utena mwiri wake. Mundu athie gicicio-ini erora nigetha uthie ukiuragia atiriri weterire njaga ya mundu umiki wiki ataka we kawe uriaga andu, kai uriaga andu we weterire njaga ya Esther Muthoni ukamirie, kai uriaga andu nduthie kaburi-ini ka uthie ugathie kuri andu aria mathikitwo kuu uri oko ni uriaga miri andu aku weterire njaga yakwa nigetha umitware ku. Muhugo uyu munywa mai wa ngoma kegokora kia ngoma. We inye mwanyonete utuko, mulikuwa mumeniona usiku nyinyi, mulikuwa mumeniona usiku, mwanyonete utuko. Ni mutiko ndehera njageke cia ngoma haha muturire-ini wakwa. Gutire mundu njui ni, gutire mundu, hakuna mtu ananilishaga mimi. Oyo niwe Esther Muthoni, ucio rorie kana ni Esther Muthoni. Thiuka Google ni ukumona Esther Muthoni na mbica ciake wone niwe. Mugithi kwa Mathahinga ri ni mwathi mukionagia kana niwe Mathahinga, mutiambe murie mwire atige kwihitha cundo-ini. Mutithi mwire atige kwihitha cundo-ini atuike mundurume. If he is so proud of what he carries between his legs, if he is very very proud of what he carries between his legs, he should come and approach us live kumundu tukutane hapa tuonane. Toro mwiciraga Esther Muthoni ria komaga matu-ini mutindage mukimutheca maitho ria wothe murenda. We wanyonete utuko inyui. Mwanyonete utuko. Siria ate mweci ate nyini ndiretigira Mathahinga. Ndiramwitigira tondu niwe u. Ndio ushutari na pumua. Kare we uthuragia ngahihia. Mutire Mathahinga ahinge thende ciake. Okorwo nicio athuragia ngahihia. Mumwambie hivi ashike hiyo rasa yake hivi asipumue, asishute Esther Muthoni akose kupumua. Gitono kiu kia ngoma, irio cia ngoma. Ajitokeze kama yeye ni mwanaume. Josephine Njeri ajitokeze kama yeye ni mwanaume. Mujira jira tene shabiki. Wilfred Sharon we ikaro we shabiki ngai akurathime ni gutuika shabiki tondu Mathahinga ri agiuka kwaria matoho ma ngoma page-ini yake ndeto citu ri okaga agienda guka gututhukiria. But the good news is toni je Mathahinga ni ura watch, the good news is here. Mundu wothe wendete Esther Muthoni, mundu wothe ngai aondeinite ni akenda Esther Muthoni, ni akarathimagwo ni Esther Muthoni, either kina kana kihunjia kana gitarana. Ucio ona ungimwira atia wigi Esther Muthoni ndakamena. No mundu wothe wathuire from the beginning, mundu wothe wari thu yakwa kuma kiambiriria thi itanombo na gugituika uyu ndakenda Esther Muthoni, ucio no okenagirira uruta borithi. Na koguo ri whatever you did, if there is anybody you caused ati okay ugituma mamene, tiwe watumire mamene, ni kumateithia wamateithirie. My sister, my big sister is watching. Thengio muno mwana witu. Ni kurakara ndakarite ni kimundu kiu giitaga Hinga mam. Ni kurakara ndakarite ni kimundu kiu giitaga Hinga. Gitikareka tuhihie. Ithe muthenya ngiratwanikite na family itu hau akeragia matoho agikurumaga. Mtu mpaka na drug sister yangu mkubwa. My sister ambaye nimeheshimu mpaka sijai mkosea heshima. Mukagweta mwana witu hau mugathia kumugweta hau na mutingiconoka. Mutingigwa ngina thithi. Anybody who God ordained to be my follower, my lover, my fan, mundu wothe unyendete ndari hindi akamena. Mundu wothe utanyendete na ndombetwo anyende ni muhakagia na gitumi na athingiririo ni saitani iria ingi athi na mbere kumena tondu ndaordainitwo anyende. So anybody who is gonna hate me after this video, you are not ordained to be my fan. Ndaordainitwo korwo murata wakwa. So relax. No thie kwa Mathahinga uthie mukanyu matahiko muthia kunywa ku na mathugumo na maima ngoma. Muende huko mukakule chakula ya shetani. Mwanyonete utuko.
muluka mumeniona usiku muthima kanywa mathugumo macio munyuaga mugitaga cai mukinyuaga mukiriaga cookies cia ngoma na cookies icio ni mai ma ngoma tondu njuko mandiko ma Ngai moigaga Ngai ni wendo. Magi Pinki, nakupenda sana, we ni dadangu, nakupenda sana mtoto wangu, nakupenda sana, nakupenda kama nini. Ni andu aria manyendete uria hana. Ona muthe umongiona njaga ya esi mangionogo macemanie na moige Ngai huyo ni tata nimeona hapo bado nampenda. People who love Mary Lincoln even to date, we still love her even if you expose her nakedness. Okoiwo no samirwo. People who love her, we still love her. We are not hating her, we still love her. Modo uthuire Mary Lincoln ni amuthuire ona utari uramucambia ni amuthuire. Aonaga oguo akona hips cia Mary akaigua gutahika tondu ni athuire Mary. Koguo riria Mary aranikirwo ni maragire na gitumi ya guthie na mbere kumena Mary na ndugecire ni hindi maramumenire. Comment icio ciothe negative irari Facebook ini acio nio mathuire Mary. But the big number andu aria tutuire twendete Mary, we still love Mary, and there is nothing you're gonna do about it. You're not gonna do nothing about it. And Ania, thegio ni kunyenda. Thegio ni kunyenda. Thegio ni kunyenda. Thegio ni kunyenda. Rathi giblokagi all fools. Irimu iria ciothe ira comment ha negative rathi ndamaikite dustbin. What is the gospel according to you? The gospel is in the Bible. Go read your Bible. Ndinoka kuhujia muthe wenda guhujiria woka rucio ngihujia. Umuthe ndoka ku address ngoma umuthe. Ndinoka kuhujia ni ndoka ku address ngoma. Mila thegio ni tondu ni unyendete ona ni ngwendete. Ngai akurathime. Shanice Jane, thegio ni kunyenda. Thank you for loving me. Andu aria othe munyendete. Stella Joki, thegio ni kunyenda. Yuneshi, thegio ni kunyenda. Agnes Irogo, thegio ni kunyenda. Alice Lubash, thegio ni kunyenda. God bless you for loving me. God bless you for loving me. God bless you for loving me. Ona darumuo, ona dasabio, no mwanyedire. Na no musheaga nyimbo ciakwa because you guys love me. Ruth, second, thegio ni kunyenda. Ngai atore gwikite wega. Andu aria maranuma, andu aria manumaga tondu na matire manyenda. Koguo ri matire manyenda na dire expect manyende. Ta commenti kuri mundu ucio raruma na hau demo blog. Keep commenting, ndio your comment, you comment ni mingi sana. Mary kama thegio ni kunyenda. Thank you so much. Thank you. Mary gakuhe thegio ni kunyenda. Rita babe thegio ni kunyenda. Shikobogu, thank you for loving me. Mary wajiro thegio ni kunyenda. Thegio ni tondu aria manyendete mageretinya guthie. Thank you for loving me. I feel so bad. Jeff Kef thegio ni kunyenda. I feel so irritated. I receive those hugs, Sarah. I receive. Tishiro, thegio. These are some of the people who have been here in America with me, loving me every day. Loving me every day. Kurdan, thank you for loving me. Thegio ni kunyenda. Agnes, thegio. Ati wata waseme nini mama about you. Mimi nakupenda. Thank you. Thank you. Gitumi kira atumire jeke video ya Mary Lincoln. Na mugathi mukaiga, arega gukuma mehia niki. Reke inde mwire. Reke inde mwire na muigue wega.
Wega, thank you Poli Njoroge, thank you. I really do appreciate that. Reke ndimwire na ndimwire. Ndimwire wega na ndimwire. Gitumi kina kinatumire njeke video on behalf ya Mary Ngiriraga. Ni kumenya ndi mutumia ta Mary. Na kumenya ndi na mwana wa kairitu. Na kumenya ati ni njagio no gukorwo ngi protect mutumia. Ni ndiagio no gukorwo ngi ukakwanika mutumia. Njagio ni kuigwa Mary ni anyitwo na kiondo ta kiu. Nganyitwo ni kihanga hoera Mary. Nigetha ndimukunike. Ni maithori maria tha ici ndinamo ni kuhoya Ngai. Andu mariganirwo ni maundu macio maronire ma Mary. That is the love of God to me. That is who Christ is. Ucio kuragia gospel ni ndu. Gospel ni wendo. Gospel ti gucambania. Gospel ti gucambania, gospel ni wendo. If you really know God, Mother Hinga tondu ni ura watch. If you really love God, ugore ugithia ni wendete Ngai. Page yo ya mucaneneko umi bring down. Agikorwo ni wendete Ngai. Like you say. Ati onani ndena Ngai, onani Ngai ucio ndi kunyitwo ni kirumi. Thikiriria ngwire, kirumi ni gigukunyita. Niki? Tondu mandiko ma Ngai maroiga atiriri, kirumi gitari na gitumi gitinyitaga mundu. No riri, tambe wiyuria atiriri, turakuruma niki? Turaiga ni ugukua niki ta ngui. Tondu niguo ndirekire video ndiraiga ni ugukua ta ngui ri. Ndiraigire uguo niki? Ndiraigire uguo ni tondu wa riri. Ta imagine ruo ruria ukosete Mary Lincoln. Ta imagine ruo ru. Muci wa Mary Lincoln tha ici ri. Githiti shaken. Na tondu wewe moragi wa destiny cia nduri. Ni uronagire destiny ya Mary Lincoln. Tondu gutire tha ici mundu ona omwe ungihe Mary wira tha ici. Tondu ni aranikirwo njaga yake. Na niwe uramwanikire. Muhuri wa mbica ona ndai na thina muno. Ta muneani mbica agacikia internetini. We urathire internetini urekira mbica ya Mary Lincoln. We ni wetho itu iria nene. Wani wetho itu iria nene. Wani wetho itu iria nene. Messages zinakuja mingi sana. Mkiona mtu anaongea vibaya, please tag me. Kindly tag me. Nitamtoa. Please tag me. Muthenya wa umuthi. Muthenya wa umuthi. Ungikora mutumia kana mwana Ngai ni agikorwo ngina njaga ya thuri igiceo internetini ni ndakaraga nako kana nganegena ri. No iyo ya my friend itangiranegeni na ngina njigwe ruo tari ni. Ugacoka kai hati ni ndirarumanire agaki. Ni ndirarumanire. Ngano ri ndiraugire ri. Utenda. Wewe mwenyewe tu unakaa kitu imekufa. Utenda huyo na hana gino kidoge kuke moyo huyo ule. Kidoge ku. Wale mnaendaka kukunywa chai huko na mlikuwa mnafikiri na mnakuja kunywa chai hapa, mmekunywa. Mwanywa. Ugioya atia thimo ya mundu muraragia nake, it don't matter kana video ne ya tene kana ne ya ira kana ne yari. Utiramakania. Utiramakania. It does not matter. Keep on commenting kwa ile comment mbaya ni ngo hiyo Satan. Keep commenting kwa hizo ma comment za shetani ni block. Wacha nikwambie wewe unakuja kusema hapa nikupatie chai, rudi kwa mamako huko Mathahinga, muende muambie aende kwa kaburi ya mama yangu athikorie kafuri kama mwitwa thigeke mahende mama mi postmortem amenye nikikyoragire mami mugie na cai. Tondu okoro he cai wa Esther Muthoni mwetereire ri mugweterera ngina mukue na kire muriheagwo murihagirwo kindu gibuthu. Kazi yenu ni kunywa mchuzi ya shetani. Pepo wewe kwa nini mother alienda photos? Nimo. Wewe ni mwanamke mgani? Nimo wewe ni mwanamke mgani? Nimeblock hiyo ngamia ya mtu. Wewe ni mwanamke mgani? Ati na wewe ni mwanamke. Ni mwanamke mgani anaweza changia ati
Huyo mtu anajificha na hiyo account ya Mathahinga, she did well ku expose jaga ya mundu muka. Mpaka wenda wazimu ukiwaona huko nje wako naked wanawake. Mundu muka tungiona mundu naked tumutwaragira suka tukamuhumbira. Wonaga mundu naked. Wonaga mundu naked ugatengera na guthi kumukava. Unaenda kumkava. Na thaa ici ire ngina oraria cia andu aria akuo ati watu sijui wale walikufa aga makuire aga moimete agake oratura ndeto cia andu makuire kiria kia moragire nduthi na ku karia mahinde ukoria kana uthi watherukie urehere andu aria urihagira matuhu ha makanywa matuhu ma ngoma. Njango konja Njangu kogia kuna katu hiyo jina yako imeoza. Sikizeni niwaambie. Na huyo ni odo wenake hamono mono. Nyo ni odo wenake hamono ndakulisha watu block wote na walambisha wote block. Sitaki ujinga mimi. Wote na walambisha block. Ni vile tu siwezi tumia lugha ya huku Amerika ya kukasu watu. Muramenye nyo korodire muhono kwinywe urege murumaniti ha ige murumete mwena bahati ndiramwita kono. Mko na bahati ninaoita kono na vitovu za shetani nyinyi. Ya. Mtu ajaribu comment utumbo hapo. Muda comment utumbo, comment hapo niambie ni block hiyo. Waithira Cecilia. Thioga kamuone ngoma we. Kando kanyonyeshe shetani. Thioka he Mathahinga date. Tondu kaige andu aria makwa marakarite ta Mathahinga ri ni andu aria ngina matanyotokaga wendo kwa umuci ni kuona ni ngina ndanyotoragwo ni muka. Niki atindaga na hasira. Ndunyotokaga wendo nikio uka guturehera ini haha ni dry spells ya muturire waku. Kuna dry spell ndio maana unashinanga hapa msheneneko ukiongea msheneneko za watu. Dry spell ndio ilikurudisha kuongea story hapa unasema ati Esther Muthoni alinidhaani mimi siwezi laanika utalaanika mfululizo. Utalaanika mfululizo wewe ulitutukana. Umelaaniwa. Mahede maku na nyama cia kuikareo ni ndege wa angani na magui. Urokomwo muno we. Ohie dogi sunga. Urokomwo we muno no tome no haragane. Kebu giki. Nisira gati ne turagwitira Esther Muthoni mimi sikuogopi. Sikuogopi. Wai. Anyonete utuku we. Unajua watu wamezoea matusi zile za umbwa wewe, malaya wewe, sijui nini na hizo situkanani. Ni hadagi tana kono ni kono ni kawaida. Si basi ya doitida ikigia ndo haha. Unajua ule mtu ambaye ameoza ndiye anashindaga hapa akisumbua watu. Mathahinga ameoza sana. Mathahinga umeoza. Wewe kidoge fudhuwe. Sai wa ngoma. Kuku wa ngoma. Wandikitwo ni ngoma we gucambithagia ciana cia Ngai wacoka gituaga haha. Joy. Unangoja nimtaje ndo umpeleke wapi? Kwani yeye hizi jileta live ajitangaze kama yeye ni mwanaume tosha? Unasikia nikimuita mwanamke? Ninamuita mwanaume juu ninajua nyinyi naongelea. Na sio mwanaume. Kai no harita ngenda guthie valga. No harita ngenda guthie valga. Ngai mwathani korwo ni ndi microwa. Korwo ndi microwa nyingiro ni karoho karia gako thini wa microwa. Oringi kuonetie we. Nona my sister haha commentire once. Lini kwiro ya lero ya tonya ona ni gwakanire mwaki. Uliza sister yangu mimi ni nani? Just go and ask my sister who I am. Go ask her. Yuri my sister ni nditagwa atia. Wanyonete tukunywe ngina kiria haha.
Nko mumenyo na usiku kina nyitagirira mugagiciria riri no munjikagie twara ore wothe mukwenda kure wothe mukwenda ni mutingijikia twara handu ni no we thie na ko we tiga kunyendia ati thie valga thie valga nigetha thie viral thie valga nigetha muega clip kanini muthimo kiugaga ucio ni apostle no tamakanie diretigira ni ona mungitinia tu clip toto muthimo mugitumanaga tumanai kai mugutuma kwa ngoma ngiru mutitume kuna mugutuma na mwikire link yakwa ya YouTube hau duke celeb ona itake ndatweka celeb ni mimi sio celeb de celeb no thia kwa na nyimbo cia kwa na ngina do subscribe ndatwikire celeb ni celeb ni Kida mukiuga ati watu ni mimi sio celeb ndabirie kuina tene eni ndina miaka 34 ya wini kitusi niliachilia esi hiyo kitusi niliachilia kitambo hiyo si withdraw wewe shiro nego kugutha we tigana nie ona hanini ati mutiroya ati nati promise you but what should we do kuanika huyo mwanaume anajiita Hinga? Enough should be enough. You just wait guys. Muthenyo mugathi korora account iyo murie niki atukire dormant. Ati the Kikuyu TV as we talk. Good. Awesome. Kikuyu TV mambo nimesikia niko huko ninatesa huko. Niaji. Kumbe ndio maana hapa viewers zimeingia kuingia ni wengi kama nini. Mimi Mathahinga mimi simuogopi. Mathahinga mimi sikuhahi. Chai. Mimi sikuhahi. Mimi ndira kuogopa. Ulikuwa nafikiri na tania nikisema nakuja 10 pm. Ni hoyo. Tunakisema ati alafu ukasema ati ni digo comment. Digo comment ra Esther Muthoni. Ogo postaga ke okoro dogo comment. Uregire ko ignore ni kigina ria wirwo nego katha inya. Mbona uliandika? Na rucio kandika tabarira nene muno. Tondu Esther Muthoni ahihia ri niguo gia na mihumu ya kuhihia. Ni ndari atigwo kihihagia ni ngiri miheho yaku. Ni miheho yaku we Mathahinga. We wanyonete otuko we kionje giki. Wanyonete otuko we. We Mathahinga na ni uraje digithia. Mathahinga who is not Mathahinga. Ni uraje digithia we. Taturaga na we River Road na ni unjui wega muno. Twaturaga na we River Road na ni uraje digithia wewe ni uraje digithia na ni ndiroka Kenya angikorwo we mundurume ukani face Ngai Mwathani ono ni ugoka kwa JJ ni kuo ndi mweri 8 wa January ngithi gukenera miaka yakwa miaka 34 ya wini ni ugoka ku kwa JJ Ngai Mwathani ukorwo we mundurume ni ugoka ku kwa JJ ni ugoka ku kwa JJ ngaiga microphone thi nguhure ni nitaweka microphone chini nikudunde kama nini nitakuunda kama nini isi hahagi anything no ka make sure we onania na uge hello ni Mathahinga ngaiga microphone the joke dira na wewe ado joy we ungijoe ndongiriro kiejo wewe unijui vizuri wanyonete otuko we wagatafuthi uyu mugoka kwa ngakoro kwa JJ mweri 8 wa January niko ngakoro gikenerera celebration chakwa cia miaka 34 na mundu Hinga mukamwiroke na munjiri one niwe Hinga Ngai Mwathani I promise you ngaiga microphone the diri na Hinga itaenda viral dunia mzima I will deal with him accordingly ngamuhura ta kwa gabata ngakuhura haro na we mundurume nitakuchapa vita nigagwikira kara nitakuchapa vita ni ojabetie kuigana nitakuchapa vita ya mwili niona ndaishi dirahota gukuruma hasi ugo iria dito ugo kana uge witagwo Mathahinga Ngai Mwathani ukuje useme we ni Mathahinga ngaiga microphone ithi githomo githarare nyambe ndire nawe ungimenyera turagia ngoma tungimuonera ko tumutharere ukeyuga ukoragwo we Mathahinga we niwe undiaga
ngakuhura ngano ithie dunia mzima. Najifanyaga hapo. Thaa ici ni kuinaina urainaina maru tondu wi kiguoya kia mundu rume. Coward, useless, stupid idiot. Tuaga wero model gani? Kuja tuonane nawe kumundu tugathimane hinya. Mimi ni mwanamke na wewe ni mwanaume, kuja tupimane nguvu. Ngakora bara ya mwiri no menye we kihii gia kawaida ri, umenye we kihii gia kawaida ri, ujue we ni kipi, wewe ni kipi. Na ndagwita kihii umuthi we kihii Hinga, wewe ni kipi, wewe ni kipi. Wewe ni kipi? Gikuyu TV wanasema nyinyi ati they are misleading people. Wewe ni kipi? Na kwambia ukiniona Kenya, jera wetagwo Hinga, Ngai Mwathani. We kihi kia mundu we. You are a boy. You are a boy. We kihi. Na muthimu andike kuguo kwake mumwire ndimwitire kihi. Wikihi no korwo wi mundu rume na we ni uramenya wega muno no wathire kuruithio ta rume ari angi. Ngai Mwathani tukutane huko uniambie wendi unaitagwo Hinga. Utajua haujui we ndujui we. Nukumenya mami ni akuire na gutiri undu munene nyonaga thini na baba ni akuire na gutiri undu munene nyonaga. Nitakuwai wewe unijui wewe. Ati Kikuyu na Muhaya ni kihi, kiwi ni kihi. Hebu ni waulize, mtu kuchukua uchi wa mwanamke kuanika Facebook, hiyo si upi? Hiyo tio he. Jaga ya mundu muka. Every time when you see a naked woman, see your mother. See your mother. Maida ugiona mundu muka jaga yake, see your mother. Wabaka kuona mami wanyu. Wabaki kuona mami wanyu. Ukamenya area jaga, Ngai, ukamehitha. Teddy, don't try me. Wale wanasema tunaogopa kumtaja. Remember very well. We have law in our land. Nikore watho bururi witu. Nikore watho bururi witu. And before you mention someone's name, you gotta make sure. Kwani hata wewe ni nani? Mnangojea kwa mnangojea si hata nyinyi mwenda mkachunguze. Kwani nyinyi hamuna mikono ya kwenda kuchunguza na akili ya kwenda kuchunguza? Nikore law. You can't just open your mouth like a fool. Ogwete mundu. You cannot just open your mouth like a fool. Ithu ni tuikaraka kundu kwina watho. America ni kuri mawatho. Na Kenya kwina watho. Ati inaini yako inaina araikio posti cia mask na bado na mwere ndamwita kipi okorwo ni mundu rume akujia jitokeleze huko. Nitakuwa huko tarehe 8 takuwa Kahawa West gakoroko priesthood kanitha kwa Bishop JJ ya kutukutane huko kama yeye ni mwanaume kihi kia mundu kiguoya kihitha kaskati ni cia tumia kuja tuonane kumundu miskugopi na digo kuruma ore othia kurumana ku ugathi guturumaga ki mimi na kutukana life saizi nasema wewe kihi wedo ekogimara ni ki korwo imugimaru ndungianika kabisa ya mundu muka Facebook ejaga ateki ku TV mamwira Esther sinio eno utakire mundu to eno na ithe ona gara kudaro kihara ni eno sijaona po sasa mimi niko kwa hii live nitaonaje hizo vitu wanaandika. Ni okay tuonane. Tigaye kwaria hau akimenya agithie kwaria ndeto cia Esther Muthoni emenyage no araria ndeto ciake. Kihi kia mundu. Ni kipi?
Carol Johnson, enda kule hakuna hot air. Enda kule hakuna hot air. Nduthie kwa Mathahinga. Niĩ ngire muka wa Mathahinga. Nigetha ngoro oroka kugira air haha yake. Niĩ ndirĩ muka niĩ. Niĩ ndirĩ muka. Wewe korwo nĩ urenda guthi kunyua cai rĩ, thiĩ ukanyue gwake. Nduthie mwĩre akuhe date. Hinga ti ghost. Gutire ghost etaipaga. Ghost ni spirits. Na gutire ghost etaipaga. Na Hinga ndimwirie ti mundu umwe, Hinga ndimwirie ni team. Ndimwirie ni team ya useless hurting men. Idiots. A bunch of idiots. Cowards. Wanaume ambao wamevaa nguo za wanawake. Asenene kigina thaa ici niko inaina maraina ni mirimu. Meitanda-inĩ ciao makĩinaina magũrũ marainaina maruo. Maraigua ũrugarĩ nda tondũ wa mĩrimũ ĩrĩa menayo. Mũkagĩria gũthiĩ nginya India kwage. Mũtirĩ ũteithio mũkona inyuĩ. Tũrĩa nĩme tũtũ saitani mĩgate. Who cares? Mathahinga nĩ arĩ guoya. You people you cannot ni mũtingĩnjiguithia. Mũtingĩnjiguithia. Aikorwo ni Esther Muthoni ndiroka na account yakwa real kwa attack Mathahinga na kehithaga account ni ya Ciugo, kiu ni kiguoya. Hakuna kinaweza nisikiza. Kiu ni kiguoya. Kiu ni kiguoya. Kiu ni kiguoya. Ni kiguoya. Ni matono mando. Recio ni maheni. Thegio ni kundeithia kunjethera Ciugo. Ni gitono. Nwire kindi mwire kiu nikio gikorwo gitono kiria gitongoretie Mathahinga. Tu tungi ni tuhi tungi hau tuhi tworimu. Tuhi ngina tutari na micii. Twaremirwo ngina ni kurugamia micii. Ngina tutimenya kaka turorete east kana west kana north kana south. O to mundu hinyiririe tu ni muturire. Tuiciragia mehemehe nicio cikumateithia Facebook. Tuhi turia aciarite tuhi tuguruki. Tuhi tuguruki. Turambia mehemehe ni tuturaeneza mehemehe riria ithe wa watari guku. Huyo ananiuliza ati mbona huyo anatuma nudes. Wewe kwa na akili yako ilikuwa wapi? Wewe ukiangalia hiyo picha uliona ametuma nudes ama uko ni mtu alikuwa anapiga screenshots? Vitu zingine you just use your eyes if your common sense is not common. Na wewe unauliza kama ati kwa nini mtu atume nudes? Enda uliza kwa wanaume ni nani mbona wanaitishaga nudes? Uliza wanaume mbona wanaishaga nudes. Tia wetu haha Hinga na niguo mukomanirie nako. Kwani mnaonaga nudes ndio nini? Mwalimu Paul Gojo na we kiobani wewe ukiri kiobani. Ti wewe na we kiobani ri. Murugi wakwa ngoma ri. Ti ugasone ngoma njegeke we. Tina ko go lick Satan's armpit. Ukanyotoke. Matuho magoma. Wanaume muache kuitisha nudes na wanaume muache kupiga wanawake ma screenshot na muona mugimare arume. Mimi siogopi na siogopagi na anything, siogopagi. Unasema ati kama siogopi nionyeshane yangu. Nilikwambia mimi sijiuzagi. I do not prostitute. I do not prostitute my body. So I don't have anything. I don't have anything. I don't have anything to entertain little babies. Nini mnaitisha uchi ya Esther Muthoni? Kwani yenu ni maiti? Yenu ni maiti? Kwani hiyo uchi yenu nyinyi ni uji? Haijaga ya nyunywe kari usuru. Yakwa ni chocolate.
Thiai mugacone njegeke cia ngoma ehari matuhu haha. Ona ndakinoga ni kwaria. Madhahinga rĩ amejua ukweli. Mimi simuogopi. Na sihahagi mimi na sichapagi waipa. Edi horaga waipa ni. Koguo rĩ umenye wega muno. Asante sana Imelda. Agape is here, yeah. Thank you Agape family. Ado mathi magacone njegeke cia ngoma matutigithie ngoma na ndaimono. Ngodo athi agacone njegeke ya ngoma ajeherere haha ni. Hi mama. Get out. Get out. Get out, mama. Esther ate ngoma sono njegeke ndio kwigwa thithi ni omegoka gutuhe icio. I know, right? You're like a breaking machine. I know. Yeah, when somebody is speaking their language, they sound like they are machines. Talking so fast. Yeah. So, Madhahinga, kia gucokerie kiuria kiria ati mbona tu exposigi watu. Gugutigana kiugo giki. Wira wa ngoma ni kwanika. Na wira wa Ngai ni kwanura. Aigwa. Wira wa ngoma ni gwikate. Ni kwanika. Wira wa ngoma ni kwanika ciana cia Ngai. Nake Ngai wira wake ni kwanura ciana cia Ngai. Nikio ndirokire kwanura Mary Lincoln omwanikite. Yeah. Ati Janet Wanyeki anita mimi ni immigrant. Ningekuwa immigrant singekuwa nakuja nyumbani. Yo gasone njegeke ya ngoma we kana ukongeirũ ria ngoma. Roiru ndukamenye we ndukaigwa wira thina ukuri uramenyeire ri ndukamake we. So wira wa ngoma ni kwanika ko expose the people of God. Ngoma ndahuraga indo ciake. Ngoma ndanikaga indo ciake. Na Ngai wira wake ni kuhonokania. The work of our Father, God himself, is to save and to rescue and to protect. Naguo wira wa ngoma mandiko marega thiini wa Johana 10:10 wira wa ngoma ni kuiya kwananga na kuraga. Thiini wa page ya Madhahinga niguo turona wira wa ngoma kamili ni uriku wa gwetha ciana iria ciena maundu ciikite kana amwe ngina mena ni innocent akarehe malicious story mako make malicious whatever nigetha mathukirie ritwa agoka akanika ciana cia Ngai. Ucio niguo wira wa ngoma. John 10:10 The devil cometh to steal, to destroy, and to kill. But Jesus came that we may have life eternally. Eure, wethura, utungatagira u. Mundu utungatagira ngoma ri. Athiaga kwaria uhoro wa ngoma. Athiaga kunegena na gutuma, na guceneneka na gucambia ciana cia Ngai. No nake mundu wa Ngai ri, arutaga wira wa ku embrace ciana cia Ngai. Ona gushikava, ona gushithambia ironda, na gushihumba irembeko. Mathia kuhumba irembeko andu maguraritio. So, Madhahinga. Wira wa ngoma ni kuiya, kwananga na kuraga. Ni wega muno ni tondu ni ugarurite ciana nyingi muno cia Ngai ikaingira kirabu kia ngoma na kitchen ya ngoma nigetha murutage wira wa ngoma. You have recruited so many innocent people. They are now agents of the devil because you have made them to be gossipers. You have made them muthi na mbere kuruma andu aria angi. You have made them to be wicked people.
They do not have mercy in them. They got no remorse. Nikio atumia okona ni mutumia na ni mutumia mugima fiu. Mutumia mugima fiu agikenera mutumia uyo ngijaga na akaruma mutumia urehetwo enjaga. Niki tondu ciana iria urarizi mathahinga ri urarizi to saitani. Urarizi ciana cia Ngai. Na nikio ciana cia Ngai ciaria na kuu njari uraturwo. Mathahinga. Muthenya wa mbere ngiaria riria wanikite andu. Na ngikomenta handu ha mundu ria wanikitwo. Gikomenti ngiuga muciari ndari athie kuripoti mwana wake borithi. Ona mwana ucio angikorwo igite. Muciari ni kuhoera hoyagira mwana agacenjia. Muciari omaga na mahoya akahinga kuria na kunyua nigetha ahoere mwana wake agaruruke. Muciari ndari anika mwana. Na riria wonire ni ndandika uguo na screenshot ukioya ugithi gwaku guthi kunjambia kuga gitumi kiria yatuma undehe hau ni tondu ni ndironekana ta ndiranyitania na andu aria mekaga maundu ma waganu. Just because I have given a godly comment. Mathahinga ni ndiciaritwo ni ngoma. Mimi sijazaliwa na shetani. Him that is born of God is God. And what the enemy has given birth is demonic and satanic. You have given birth into demons and satans. Na nikiona ale mararumana haha ni ciana ciaku Mathahinga. Aya ni orutete kurumana. Aya ni ociarite nyoka. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Ociarite to monkey. Nito turarugaruga tukihupagi everywhere tukirumanaga. Tu nito tona turociarite Mathahinga. Tondu wewe muhuku. We ni othatite no ciaraga indo nguo. We mukuo nikio ciaraga gikuo. So whatever you are thinking you are doing, you are not doing the work of God. You are not. Uraruta wira wa Saitani. Tondu riria Ngai arehiro mundu mukamo maraya. Ndaigana kumuhura na mahiga. Ndaigana kugoragwo. Ona korwo watho wa Musa waigite horo na mahiga. Oririe uria utari na mehia. Atuike wa mbere guikia ihiga. Na tondu nie ndire mutheru gukira miri. Nie ndingihura miri. Just because I sin differently, it does not give me a mandate ya kwaria ndeto cia andu angi. Mathahinga, who is not Mathahinga? Mathahinga which is not and who is not Mathahinga. I'm addressing you today. And I'm here to tell you, you're such a coward. You're such a coward. And you do not serve God. Maciaro, the fruits of the Spirit. Nikuiguanira tha. That is one of the fruits of the Spirit. Kuiguanira tha na gwika wega. Maandiko muigaga wega muno ungikona mundu ehitie thie umukanie. Aga gukuigua mutumire mundu ungi. Aigwa aga kuigua ucio tuma andu angi mathi makarie nake. Wa mutumanira ria gatatu age gucenjia maandiko maroiga omo excommunicate. You excommunicate that person. Ndenda gukuria atiriri otana sabia ri muiritu uyu uracambire uramwanika haha enjaga ri ni maita maigana wathiite kwira miri ni arehia. Ni maita maigana tondu ithuĩ wana twanika ona ithuĩ ri nie ni uri wanjuka inbox ukanjira Esther Muthoni wikaga 1 2 3 ni ugutiga gwira nyona ndiramenya niki kiuraria twarie ta ciana cia Ngai angikorwo utungatagira Ngai mutura moyo. You are supposed to look for these people. You're supposed to look for sinners. Collect them. Collect them. Make corrections. Sit down as a child of God. Na uthi o protect ciana cia Ngai. Na uthi o mamenyerere no mahu no makunike. No tondu gina guku thaa ici uciarite ciana cia beari nicio iciroka kumia haha ikirumanaga ri. Maya nimo maciaro maku Mathahinga. Maya nimo maciaro maku. So you people who goes to Mathahinga's page,
to go and eat rubbish there. Not everybody is here to entertain rubbish. Not everybody is here to entertain rubbish. Me as Esther Muthoni, gere kiora dereka. Hare hothe gukora comment stupid ya Esther Muthoni. I'm just gonna give you a block. I do not have energy to argue with fools. Nyedi na energy yako argue na saitani. I don't. Nyedi na energy yako deal na saitani. Ndoka da deal the new life. Todo dirigeta negwadekira mathahinga. A very long message. Dirona that one won't be effective. Todo inywe Kenyans, you don't have time to read. Kogona kona ifuko leregi madirandikire ri. Still, gutira andu magire thoma. Todo Kenyans matiendete guthoma. Nitoboekaga. Actually, nie kindu kiria thomaga muno ni kirikano. Ni ndithomaga mabuku ma kawaida. If I have to read any book, it has to be it concern my spiritual life. Noni ta maundu maria mandikagwo makandiko no kuru ni horo wa Ruto radio ni guthi guthoma horo wa president wa Kwaria ndirekire campaign gina arahotana na nikyo gina itaretigiranio nake ndingitigira imakanio cia ngoma ndingitigira. So Mathahinga na followers aku to ni ngugite am addressing Mathahinga and his followers, and I'm not saying he's by mistake because it is him, a man. I'm addressing you with your people and your children. I'm here to tell you are a snake. You've given birth vipers. And they are going all over Makirumanaga. Congratulations, Mathahinga. Congratulations. Congratulations. Next, ogwekatia, kegohe assignment. Thio thikorie kaburi ka mami. Urute mahinde ma mami. Uthio geke postmortem. Uthio menya niki kiarire mami. Nigetha ukie na ndeto ingi cia Esther Muthoni cia Kwaria. Tondu cia Esther Muthoni ziliyeyuka. Za Esther Muthoni ziliyeyuka. Ni ciathirire sama itiri na sama. You know ngigweta handu ri ona ndutidona ndona gandu magitira maybe those gullible people who follow you, who got nothing to do in the internet. People who are desperate, people who do not even have a life, literally people who are depressed. Adora makomentaga waku makarumana ni andu depressed, people who are sick mentally. Mundu rumaga mundu atoi, that's a sick person, a sick person. So osiarete ciana vipers na niwe amihurite goko mararumana. Ni ciana iria njiarite cia kiroho ona ngithoma comment cia hani ukona ni macimana mara comment maundu mena hakiri muno tondu uguo ni tigo ndimarutite no ni tondu ni undakaritie muno ri na mwathani riria arakarire ni etire mundu gwitoherwo ndengui ya githaka nikyo ndari uria wothe ngwaria tondu ni undakaritie so ni ngugite wega muno oko ni ukwenda gukorwo na latest ri witie ndagitari wakwa rutha uthi unjike postmortem mona niyo mbere oda rurenda kana githuri kana kure gwothe ukuhota kana ndro thakame yakwa uthi ukarore ni mirimu iri kuingikorwo ndi nayo nigetha uhote guka kwira vipers irio ciarite kiria ndi nakio as a gossip, a new gossip about Esther Muthoni, because you got nothing about me, and if you do, I don't care. Mathahinga ni ono ngiona njaga yakwa umianike social media, I don't care. Niki, why is it that I don't care? Tondu ndireaga social media, ni ndireaga social media, ni ndiekaga advertisement hate ni ngumo ni kambuni cigano na mbeca. Muthuri wakwa ndangimakio na kathumuni, ona muthenya wa muthengero gamaiga ni twatigana ndigeni na ndagika igiri tare muhiku ringi. That's what I want to know, and I'm letting you know that I'm not desperate over anything, neither am I shaking over anything. Na ndishikagwo ni anything. Ndithukumaga kwa mundu, ndireaga kwanyu, tinyo munyandikite. Ona my boss ucio uma haha angivuta wira, ingiona wira ta gubucia kwa ritho, ona ni kurega ndaga kuma guku. So gutire kindu kiranyinainie gia social media. Nie ndireaga social media. I don't eat social media. Ni ndiokaga social media kumwetia mbeca ha nigetha Esther Muthoni one gia kuria. No. Ni
njukagira rucini ta inywe ngathie wira gathukuma. So Mother Hinga, whatever you're trying to do, you cannot finish Esther Muthoni. You will never finish me. Wambere kiheo yakwa gya koina gi thiini wakwa. Ki thiini wakwa kiuna nduri undu ngika about it. There's nothing you can do about it. Nduri undu ngika. Ono na wituaga uria uyu gucambania urega kunjambia na link ni kingigie followers. Wada huhu uyu wangatabuthi. Urega kunjambia niki na link. Tayo ngienda ndeithike mtu wangu so ni promote kota ngejambia na link wae link yakwa yanyitagirira uge thucia na thekerera ikoiga ndingitoria uge uyu ni woranumire wone uria andu meguflow magutengerera ihenya mathia account mathima subscribe tondu ngina mwe haho araririo na matinjui. They don't know me. Promote me piko rokete kaka undu kamwe at least gikene ndu genie sake siria watenye ni kugodo maki ni digigo ni ndu ngiuga ko maki ni ndathire ngigia mwana njono jaga yakwa ni ndagitari na ngigia mwana gutiri undu munene thino. There's nothing jogu gutiri undu jogu. There's nothing important. There's nothing elephant. Nothing. Na wale mura comment ya mutige cie ngina ndirathoma comment cia nyu na mugitira mukirumana ni ndigicithoma mura waste time cia nyu na bundles time video ini yakwa ni ndarikia thii aria muri arata akwa ni ndimwendete muno and I appreciate you for being here. Those who are my friends, ndiona mundu ta my friend hawa Jimmy Kiraki, my very good friend, and ndiona mundu gitonjoroge, my very good friend, ndiona so many good friends akwa haha. I can see them. I can see mundu gitore choria rio guko. I can see Agnes. I can see them here. They're my good friends. Kina Julie, I can see you guys in here. Nidiona mundu gito Ruth ario haha. Nidiona mutungatiri Apostle Reverend Luke. I can see my good friends. I really do appreciate you guys for being my friends forever. Forever. Thank you. Yana ndo manahurira hi ose marumana ri thina mbere kurumana ugo nugo mutwire murumanite. That's your gift. That's your gift. Thank you for those who love me. Thank you. Tabi mutume mawendo macio kwanza shiroge taka tatuma koja shiroge taka we murata wakwa muno we tatuma mwaora waithera. Thank you. Tatuma mawendo macio ni ndiguthoma negative kiria comment. Diguthoma negative comment. I'll only read the love. Eliza Shiko, thank you for the love. Eni Shiko, thank you. Yuni Shiko, thank you for the love. Thank you muno Ruth gwaku tutiko imaesi. Thank you muno amena marito makiarafu. Thank you. I love you guys. I love you. Thank you for sending your love. Thank you. Agnes Kamau, thank you for loving me. Thank you. Let these people know that I'm loved. Kiado ya mamenye ni nyedeto. Ara makurumana gani na energy cia kurumana ri. Can you overflow this place with emoji za mapenzi? You guys show them that you love me. Thank you. Vegio neke waini ke umani. Thank you for your love. Thank you guys. Thank you. Thank you. Love you too. I love you too guys. I love you. Tomai mawendo macio tomai. Magi, thank you. Love you my cousin. Love you. Thank you for the flowers. Thank you. Tomai mawendo macio mo overflow mo of flood. Peter Kagwema, that's my honey. Thank you honey. Thank you mono. Miri wa irimu. Thank you. Agnes. Stefa wa ina. Thank you. Lindong, thank you. Wamoyo Kamau, my sweet sister in love. Thank you, sweetie. Thank you guys. I love you guys. Thank you. You people are wonderful. Thank you. Ni mama hida makuhuruka riu ni uthi ndenda gucoka wira. Love you guys. Eliza Shiko, alafu mutabaki huko niona wema ngwendete fiyo muno Agnes wito ni ma auti maheni
Unyedete gia few. Those who have followed me from today, God bless you. God bless you big time. God bless. Wow, that was a big number. Oh boy. That was a big number watching me. Esther Ireri, oh, love you, Seki. Imelda Waivera, thank you, love you. Thank you. Thank you, Ruth. Thank you. Inye tugaikuza guthatejire mlashi wakwa atini muramugeithia. Thank you guys. Riu video no tondu ni ya watchwo ni andu makirire. Mundu atigane nani ni ekoro mwisho wa kugweta Esther Muthoni. No cio iga ni athie toro riu. Imelda, thank you mami. Thank you ithira witu. Thank you rathimo muno. God bless you big time. Tuinire thuciana thekerera ikoiga ndigitoria nowe mwathani wakwa wana ndũwĩrĩra guoko gwaku Baba kũrĩ igũrũ rĩakwa niĩ ndĩ makĩria ma atoria thũ ciana thekerera ikoiga ndigĩtoria nowe mwathani wakwa wana ndũwĩrĩra guoko gwaku Baba kũrĩ igũrũ rĩakwa niĩ ndĩ makĩria ma atoria nyitagĩrĩra mwathani wakwa niĩ ndigĩtoria itarĩ nawe mĩbango wĩnayo mĩega igũrũ wakwa nĩ ũnjĩciragia meciria mega irathimo ciaku nĩ ndĩcigwatĩire nĩkĩo mwathani wakwa ndĩra kwambararia mĩbango wĩnayo mĩega igũrũ wakwa nĩ ũnjĩciragia meciria mega irathimo ciaku nĩ ndĩcigwatĩire nĩkĩo mwathani wakwa ndĩra kwambararia nyitagĩrĩra mwathani wakwa niĩ ndigĩtoria itarĩ nawe kiugo gĩaku Ngai nĩ kĩnjĩraga ngũkayagĩre na nĩ ũrĩnyonagia maũndũ manene matarĩ monwo kana gũthugundwo nĩ meciria ma mũndũ kiugo gĩaku Ngai nĩ kĩnjĩraga ngũkayagĩre na nĩ ũrĩnyonagia maũndũ manene matarĩ monwo kana gũthugundwo nĩ meciria ma mũndũ nyitagĩrĩra daddy nyitagĩrĩra mwathani wakwa niĩ ndigĩtoria nitarĩ nawe. Many people did not know that was Esther Muthoni, who was very mad about Mother Hinga. That's me. That song you've been listening on YouTube, that's my song. Na tiĩrĩ ndambia kũdeal na thũ ciana thekerera ikiugaga ndigĩtoria no nĩ niĩ ũyũ Ngai arũĩrĩire nyumĩte kũraya ta tĩri wa kĩoro, and nobody can bring me down. Nobody can bring me down. O andũ arĩa mekũrumbanaga hana mũtikũmenyaga nũ mũraruma, menyaga ndũkanerume.
Chunga sana usikuje kujitukana. Menyerera monorokane rume. Mundu ucio akijambia na kuwanja bagia ri ndagirehe link yako ani promote. Toro ndagienda onage na followers. Na andu aria angi akimaruma ri acoka oka kumahuha. Akamekira link cio akiugaga nisi women of God. So, Ngai witu amurathime na mwike wega. Muthii munywe cai wa mathahinga rucio wega. And I wish you all the best. Mukanyua na muhone na mweruke. Na make sure ni mwarugama nigetha mu puff mweruke. Mweruke nigetha tondu ungiaga kweruka mundu ni atahikaga. Ungiaga kweruka ni gutahika. Yeah. Mathina ni manyigiire na maka getera hinya. Diowe ni odore kodekire na noi gekaera. Mathina ni manyigiire na maka getera hinya. Diowe ni odore kodekire na noi gekaera. No ne menyete hitho kumamenyane na Jesu, no ne menyete hitho kumamenyane na Jesu. Ana ahoire mwana na mwathi oke mohe. Daudi akohoyorekeri na mwathi oke moigua. Suleiman yakohoya oge na baba oke mohe. Nikyo dire na ihoru thiri yako ni mahoya. Nikyo dire na ihoru thiri yako ni mahoya. Ciana cia Isiraeli riria ciarĩ Misiri nale ciarithagio ciarĩ na mitangĩko ũkĩririkana we Ngai wa ciĩranĩro Ngai wa Iburahĩmu ũkĩmaruta kuo kuma kĩambĩrĩria wetagwo Ngai oginya umuthi oretwo Ngai. Whoever has ever loved me and now you feel like you hate me, don't worry, it goes. That's okay. It's part of life. Even the people who crucified Jesus, they used to eat with him, they used to feel good when he was preaching, but when the time came for crucifixion, they crucified Jesus. You are not the first person to love a person and hate them at the same time. So don't worry, my sister. Don't worry, Biko, don't worry. It's part of life. You hate me today, you love me yesterday, you hate me today. It's part of life. I'm calling from Optum Care Network. I am a registered nurse. I'm calling because I received a notification through I was calling about a patient. So I love you guys. Thank you so much for coming, and thank you. Thank you. For those who are Deputy Jesus, we wish you all the best. We are sons of God, and because we are sons of God, we love one another. We love one another. So bye-bye. I love you guys. Bye-bye. Narudi kazi.